Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Apostle Abel Jackson. Siku ya leo nataka tushare kitu kimoja ambacho ni very crucial, kitu ambacho ni cha msingi sana. Leo katika pitapita zangu nimekutana na kitu kimoja. Nimeshangaa kuona watu wengi sasa hivi, hasa vijana wakisema kwamba soda aina ya Fanta inasaidia sana kuondoa nuksi, kuondoa baraa, kuondoa mikosi, hasa pale mtu anapokuwa anaitumia. Ndugu yangu, nataka nikueleze. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura 12 mstari wa 4, Biblia inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Wakati wa mwisho watu wengi watatapatapa sana. Nenda kwenye soda, nenda kwenye chumvi, nenda kwenye nini. Nani aliyekwambia kwamba soda inaondoa nuksi? Nani aliyekwambia kwamba Fanta inaondoa sijui vitu gani? Nataka nikueleze, hakuna jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kutoka kwenye vifungo la ana, mikosi na kila aina ya baraa isipokuwa ni jina la Yesu peke yake. Upepo huu usiwayumbishe vijana, upepo huu usiwayumbishe. Mambo ya chumvi na kadhalika, ndugu yangu, utapotea. Simama na Yesu, simama kwa Yesu. Biblia inasema kwamba tukiendelea kuziangusha kila ngome za mawazo mabaya na kuifanya kila fikra ambayo iko kinyume na fikra ya kimungu ipate kutii kwamba Yesu ni Bwana. Ndugu yangu, nataka nikueleze, sasa hivi mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi sana. Ni wenye nguvu peke yao, ni wenye ufahamu peke yao wa kimungu na wanaojua nyakati tulizo nazo ndio watakaoweza kupita salama. Sasa hivi soda zimepanda bei. Kwa nini? Watu hawasali, watu hawafungi, watu hawaombi, wanakimbilia soda zikawasaidie kuondoa mikosi. Unapoteza muda. Mungu akubariki sana. Ukihitaji kuokoka, ndugu yangu, comment tu hapo. Comment hapo, nahitaji kuokoka. Mungu anakusaidia, laana zako zote na mikosi, kila kitu tunafyajia. Ubarikiwe sana.